Posljednju utakmicu u ovoj jesenjoj sezoni posmatralo je na gradskom stadionu negde oko 2500 gledalaca. Upravo je izašla u susret navijačima, tako da istočna tribina, ulaz na istočnu tribinu bio je besplatan. Evo vidimo upravo pogled na nju, tamo se okupio najveći broj navijača. Timovi su nastupili u sledećim sastavima: Loznica, Šiljak, Marković, Kostić, Marinković, Cerovac, Milovanović, Maksimović, Josipović, Vojvodić, Gajić i Stanković, klupa za rezervne igrače: Aleksić, Vukašinović, Belica, Murović i Raković, šef stručnog štaba Miroslav Milanović. Tim Slobode: Ćulum, Koprivica, Zdravković, Njeguš, Nikolić, Popović, Vukomanović, Herceg, Matijašević, Milićević i Radović. Klupa za rezervne igrače: Petrović, Puzović, Gavrilović, Anđelić i Vidojević, šef stručnog štaba Slobodan Dogandžić, zatim sudijska trojka, glavni Zdravko Jokić iz Beograda, pomoćnici Dejan Delević i Milutin Blatojević. Obe ekipe nastupile su u prilično izmenjenom sastavu u odnosu na njihov prvi meč u Užicu. Pogotovo Sloboda dosta je pomladila tim, zamenila je i trenera, došao je Dogandžić, zamenio Berića. Lozničani su igrali bez požutelih Čelikovića i Mićića, a u redovima gostiju nije bilo najboljih igrača Cerovića, koji je već u Grčkoj, dakle napustio je klub, zatim Đukića, Jovanetića i još mnogih drugih, ali se Sloboda predstavila kao jedan vrlo mladi i perspektivan tim i po našem mišljenju potpuno zasluženo je odnela ovaj bod iz Loznice. Mi pratimo događaje sa samog početka utakmice. Jedan dobar centaršut Koprivice i tamo ispred Njeguša dobro intervenisao Maksimović. Inače, Njeguš, kapiten Slobode, bio je po mnogim mišljenjima najbolji akter ovog meča, a već su se i neki veliki klubovi zainteresovali za ovog zaista izvrsnog igrača iz Užica. Na početku je bilo malo oštrijih startova, žuti karton za Koprivicu u 6. minutu zbog faula na Vojvodiću. Inače, u ekipi Slobode zaradili su ih još Milićević i Radović. Pratimo sada jednu akciju kada je Vojvodić zakasnio na ovu loptu odbijenu od Radovića. Nije uspeo da je pošalje u mrežu. Vojvodić, koji nažalost po ekipu Loznice u ovom prvom delu nije uspeo da postigne nijedan gol. Sada Matijašević u dobroj prilici, međutim isuviše slabo šutirao, odbranio je to golman Šiljak. Onda slobodan udarac za Sašu Josipovića, fijuknula je ovo lopta pored desne stative golmana Ćuluma. Bilo je to u 18. minutu, još jednom iz drugog ugla ovaj šut Saše Josipovića. I još jedan pogled na istočnu tribinu, tamo gde su naravno najverniji navijači Loznice Solunci. Korner Josipovića, stvorila se velika gužva, lopta je došla do Gajića, ali nije uspeo da prođe ovaj njegov šut. Bio je to samo korner. Vidjet ćemo još jednom ovu gužvu iz 25. minuta prvog poluvremena. Vidimo Maksimović, zatim Marinković i možda da su se ranije Lozničani odlučili na šut, možda bi ova lopta i prošla. Ovako ostalo je 0:0. Na drugoj strani Užičani su pokušavali, dosta su se borili, ali evo sada po jednom šutu Vukomanovića vidimo da to nisu igrači neke velike tehničke obrazovanosti, ali taj isti Vukomanović je pretrčao tokom 90 minuta kilometre, bilo ga je svuda na terenu. Jedna šansa za Vojvodića, posle ubačene lopte Stankovića, videli smo i ova lopta je završila pored okvira gola, vidjet ćemo to i još jednom. Bilo je tu u 27. minutu prvog poluvremena. Naravno, Lozničani su imali inicijativu tokom ovog dela igre, a videli smo Sloboda je pokušavala iz kontrakcije nešto više da učini. Milovanović, lopta dolazi do Markovića, centar šut, Gajić, zatim Stanković. I Stanković se dosta trudio, sada je oboren na samoj ivici 16 terca. Bila je to još jedna prilika za Josipovića da oproba svoj šut. Protestovali su gostujući igrači jer je to bila već druga situacija u samoj blizini 16 terca, a Josipović je pokušao ne na svoj način nego razornim udarcem da
pogodi mrežu. Vidjeli smo, lopta je otišla preko prečke. Marinković imao je nekoliko lepih lopti na utakmici, ovo je jedna od njih. Šutirao je Gajić pored gola. Dobro je stigao Gajić ovu loptu i uspeo da je uputi prema mreži Ćuluma. Još jednom u akciji Slobodan Marinković, zatim Josipović. Vidjet ćemo jedan nezgodan start Vukovanovića na Marinkoviću. Taj prekid malo potrajao. Na susreću oba fudbalera su nastavila meč, ali naravno morala biti ukazana pomoć obojici. Sada šut Josipovića, dobro je to odbranio Ćulum i ovo iz još jednog ugla. Ovog puta Josipović je plasirao, ali nedovoljno precizno, nedovoljno jako da bi iznenadilo golmana Slobode, koji je prošle godine branio boje kruševačkog Napretka. I onda jedna sjajna prilika. Prošao je Matijašević, Šiljak mu je krenuo u susret, a do lopte nije tamo došao Radović. Na mestu je bio Marković, bila je to najbolja prilika u prvom poluvremenu i na jednoj i na drugoj strani. I sreća je tada pomalo spasla Lozničane, bilo je tu u 37. minutu. Odmah zatim još jednom u prilici Matijašević i ovog puta nije pogodio mrežu, ali je pogodio golmana Šiljka. Jedan bitan detalj na utakmici, povreda Gajića, jedan neoprezan start fudbalera Slobode i od tog trenutka više Gajić nije mogao dobro da se kreće. Vidjet ćemo, on je zamenjen u drugom poluvremenu. Dobio je vrlo jak udarac u članak. Jedna fina akcija pred sam kraj poluvremena. Šiljak, Kosić, zatim Marinković, duga lopta i Maksimović uz malo više spretnosti mogao je na isteku prvog poluvremena da donese prednost Lozničanima. Početak drugog poluvremena. Treba reći da je ova utakmica bila značajna za one bonus bodove. Lozničanima je pobjeda donosila jedan i Slobodi također. Ili pobjeda ili nerešen rezultat, jedan bonus bod. Na kraju obe ekipe mogle su biti zadovoljne. Sad jedan interesantan start Radovića na Marinkoviću, vrlo nezgodan sa leđa. Dobio ovdje Radović žuti karton, bilo je tu 51. minutu, ali možda je ovaj start zaslužio i karton druge boje. Gajić je morao napustiti igru. Ušao je Dejan Belić. Vidimo dok su Marinkovića iznosili sa terena da bi mu se ukazala pomoć. A Sloboda je bila sve opasnije iz svojih kontranapada. Vidjet ćemo jedan pokušaj Hercega iz daljine, vidimo imao je Njeguša slobodnog. Šutirao je preko gola. Onda nekoliko lepih poteza Stankovića, ali je preterao. Možda bio i fauliran. Na kraju ipak izgubio tu loptu. Izmena. Igru je napustio Vojvodić. Ušao je Samurović. U tom istom minutu pokušao je još jednom Josipović, šutirao levom nogom, obranio je to Ćulom, a posle ovog kornera priliku imao Marković, odnosno više priliku za centar šut nego za šut, no bilo je to pravo u ruke golmana Ćuluma i ovu situaciju vidjet ćemo još jednom. Pokušavali smo Lozničani sa centar šutovima, ali prilično je visoka odbrana Slobode, tako da te lopte nisu baš često prolazile. Onda još jedna bitna izmjena na utakmici. Igru je napustio Matijašević koji je nekoliko šansi prokocka. Ušao Gavrilović, bilo je tu 66. minuta, a samo 3 minuta kasnije Gavrilović je postigao vodeći gol za Slobodu. Posle jednog vrlo lepo izvedenog slobodnog udarca Kovačevića, najviše u skoku bio je Gavrilović i
poslao loptu u desni ugao gola golmana Šiljka. Još jednom ovaj pogodak i naravno neopisiva radost gostiju. To je bio šok za plavo-bele, tako da minut kasnije Gavrilović još jednom u vrlo izglednoj prilici koju mu je pripremio Radović, ali ovog puta nije bio tako uspešan, šutirao je nogom, vidjeli smo lopta je otišla preko prečke. Pokušavali su Lozničani više iz nekih solo akcija, evo sada Stankovića, evo njegov šut, centar šut završio iza gola, zatim Josipović, slobodan udarac i ova lopta promašila je okvir gola. Tu akciju smo vidjeli dva puta, sada jedna interesantna i sporna situacija, start Vukomanovića na Milovanoviću za sudiju Jokića. Ovo je sudija Jokić nekoliko grešeno proceni prekršaja na ovoj utakmici, ali čini nam se da je ovo bila najdrastičnije. Bilo je to negdje na ivici 16 terca, možda unutar, a on je svirao kontrafaul. Zatim, jedan nesporazum Kosića i Šiljka mogao je Lozničane skupo koštati, šutirao je Radović, pogodio prečko na samoj gol liniji. Šiljak je nekako uspeo da uhvati ovu loptu i da ne uđe sa njom u gol. Gužva koja je prethodila izjednačujućem golu u 86. minutu, bio je tamo pred golom Ćulomar Belić, lopta je otišla u korner, a posle ovog izvođenja kornera Stankovića još jedna gužva i onda Josipović pronalazi put kroz šumu nogu igrače jedne i druge ekipe i ova lopta je završila u mreži. Još jednom pogodak Loznice koji im je spasao bod i u ovom susretu i taj bonus bod. A vidjet ćemo ovaj pogodak iz drugog ugla, mada je on pomalo iznenadio i našeg snimatelja jer je neverovatno bilo kako je ta lopta prošla ovolike igrače. I sam kraj susreta, Sloboda, odnosno Loznica Sloboda 1:1 označio je kraj sudija Zdravko Jokić iz Beograda.